Sa headlines ng mga barata, mga piling empleyado kang LGU Naga City as in volunteers na sa higot na search and rescue training ngunyan. Magaraw Camarines Sur, may libreng sakay naman. Duang sospek sa pagpabakalin badili sa Iriga, arestado. Mga badil, hali palan sa Cebu. Naga College Foundation 5th Interschool MTV Accounting and Business Quiz B, liwat naging matrayumpo. Uya ang mga bareta sa aldaw ni Ako po si Jo Maika Angeles. City Disaster Risk Reduction and Management Office kang Naga, pinapanginoton ngunyan ang search and rescue training na madurar nin sarong bulan. Ang kumpletong detalles sa report ni Cristina Valenzuela. Habang maray pa ang kamugtakan kang panahon ngunya na bulan, pinagkundusir kang City Disaster Risk Reduction and Management Office ang intensive training para sa search and rescue kan sa indang mga personnel. Kaibahan ang 40 volunteers hali sa manlailain na opisina kang LGU Naga, asin ang grupong Hagahag Mountaineers. Saraw sa katuyuhan kaini na masigurong perming preparado ang mga empleyado kang lokal na gobyerno kang Naga asin si mga partner agency sa oras na may mga insidenteng kaipuan may katuwang sa pagsalbar ng buhay sa panahon na may bagyo, baha, kasulo, linog asin iba pang kalamidad. Ini pong pigigibong training for search and rescue, including po si water component. Pigibo po ini nakapadawang simana sa Sinda, matatapos po ini first week kang May, just in time po for the next event kang Naga. Pero ang pinaka-purpose po kaini is i-prepare po ang mga empleyado, including po itong nagkaperang mga partner agencies na uba po sindang updated na training, kumbaga mas sinda physically fit, kaya po nag-undergo ulit ng pa-training ang CDRRMO tanganing just in case pong mga ipuhan permi po kitang ready dahil ini po siguro po kan mga tao na parayo ng Diyos pag may pangangaipo, halimbawa grabing baha, grabing routing panahon, sinda po itong base sa magiging resulta kang training, sinda itong may kapas na magluwas and kumbaga idulot ang sa indang buhay dahil very risky po yan. Sinda itong may kapas po na gibuhon itong mga different needs para po magsalbar ng mga tao. Just like ito pong sa water rescue, ang purpose po kito, halimbawa may mga nagmatagas ang payo na daay naglipat or nag-evacuate along our river banks. So at least may training sinda. Ugaman po na itong mga high angle na kung saan sinda mababa through ropes. Ang purpose man kaini just in case may mga pangyayari, halimbawa kasulo and other incidents na ito po may mga tendencing kung i-mention ko lang itong mass suicide sa may tulay. So sinda po itong may training para po i-rescue ining mga tao na kaipuhan po ng tabang just in case po may pangangailangan. Sigon ki CDRRMO Head Reynor Rodriguez, sakop kan training ang gabos na klase ng search and rescue operations na posibleng mangyari sa daga o sa tubig. Ngunya na aldaw, nakasentro ang training sa water search and rescue na ginigibo sa sports complex sa Barangay Pacol, Syudad kang Naga. Apo, si gabos po na search and rescue, sakop po kaini. So mapadaga, mapatubig, sulo, linog, gabos po ini pigihiling si mga anggulo or mga sitwasyon na ready po kita. Kaya medyo siya tedious, very physical po ang training. So far at least saro duwa pa lang ang dahil nag-continue, pero the good news decidido man po sinda. Ngunyan po nasa water component sinda, tapos na sinda sa pag-rappel last week. So pigtanggal ni Sir 260 takot sa height, ginamit po ninda ining Santa Cruz High School. Ngunyan po kasuugma, tapos ngunyan sa water rescue sinda. So yaon po sinda duman sa sports complex. Ang nasabing training ang madurar ning halos sarong bulan, asin inaasahan na matatapos sa enot na simana kang bulan ng Mayo. Para sa GNN TV 48 Naga, Cristina Valenzuela,
Newsbreak. Mientras tanto, habang nagpapadagos ang training sa search and rescue operation kan mga volunteers as in empleyado kan lokal na gobyerno kang Naga, padagos man ang pagpapagirumdom kang City Disaster Risk Reduction and Management Office sa mga partisipantes as in sa publiko na maging hydrated o pirming mag-inom ng tubig, ngunya na mainit ang panahon, as in ang tamang pagsulot ng bado sa training, araw kang bado na pang tubig. Permimisin ng pagpapagirumdom and si Sir Rene as trainer talaga siya. So number one si hydration, si preparation po kang pag tamang gubing or bado, so light po siya. Kung nasa tubig, dapat pang tubig man din. Padagos sa mga bareta. Nagpuon man kasudma ang water search and rescue operation kan mga personahay kan tinambak MDRRMO, Emergency Medical Responders as in tinambak Public Safety Office. Ang nasabing training ang papanginotan man kan Philippine Coast Guard na matapos sa aldaw ning Sabado. Ang SAR training ang mapakusog sa kakayahan na makapagresponde sa panahon na igwang pagbabaha, flash floods as in iba pang sitwasyon. Sa paagikan training, madadagdagan man subot ang kaaraman kan mga responders. Kabali man ini sa mga programa ni Mayor Bobit Prades na maging pirming andam sa panahon ng kalamidad. Sa iba pang bareta, sa aga na mapuon ang libreng sakay kan lokal na gobyerno kan Magaraw, Camarines Sur para sa mga pasaherong mapuli sa banwaan ng Magaraw asin si mga mapanaga. Ang libreng sakay mapuon sa oras na alas 7 ng Banggihas ta alas 9:30 ng Banggi puon Lunes abot Biyernes. Sarong paagi man subot ini para matabangan ang mga taga Magaraw sa saindang pagbiyahe, mantang dai pinagpapabayaan ang mga yaon sa sektor kan transportasyon. Padagos sa mga bareta. Matapos ang sunod-sunod na oil price hike na epekto kan gera sa Middle East, ngunya na aldaw nin Martes ang kainot-inotang big-time oil price rollback. 23 pesos ang binawa sa kada litro kang diesel, 6.50 sa litro kang gasolina, as in 11.50 ang ibinaba man sa litro kang kerosene. Sa syudad ning Naga, nasa 87.90 hasta 89.90 pesos na sana ang litro kang gasolina, mantang 125.2 man sa litro kang krudo. Sa samuyang pagbabalik, badil na haling Cebu asin ipinapabakal sa syudad ng Iriga na kumpiskar. Duang sospek arestado. Yan asin iba pang nangenot na mga bareta, dibilang sa GNN TV 48 Naga, Newsbreak. The digital age is here. They warn us of a cold, efficient world where the human touch is lost to automation, but we refuse to accept that choice. At Naga College Foundation, we believe the best future is one led by heart. We equip you with the skills you need to thrive, from our dynamic programs in finance and business to the hands-on fields of IT and engineering, through our vital health sciences, our justice programs in criminology, and the crucial roles of education in the arts. We cover the entire spectrum of tomorrow's workforce. Here, you don't just become future ready, you become a worker with empathy, a leader who understands that technology must serve humanity. Choose the college that prepares you not just for the job, but for the world. The future is here at NCF. Enroll at Naga College Foundation. Let us build a brighter, kinder tomorrow. Naga College Foundation has built futures through learning. Today, we carry that same purpose into a new frontier where learning goes beyond the boundaries of the classroom, with technology helping students bridge between potential and opportunity. With the digital age challenging us to rethink what learning means, how can we strengthen our communities and shape generations of leaders who will carry the spirit of service and excellence beyond our campus? Digital transformation is not just about adapting technology for the sake of it. It's about widening the path to opportunity. Every learner can access the same quality of education with the same confidence to thrive in a fast-changing world. With the support of digital platforms and our partnership with Samsung, every teacher and student
is now equipped with a Galaxy Tab A9 Plus. The single step has transformed access to learning, allowing classes to continue wherever our learners are, regardless of circumstance or environment. Our educators are no longer limited to traditional teaching method. They have been trained to use app and online platforms to create interactive, data-driven lessons that adapt to how each student learns best, bringing energy and relevance into every subject. Students, in turn, are collaborating digitally across teams and disciplines, mirroring the very environments they will soon enter in the professional world. We have taken learning beyond the classroom, empowering teachers to inspire and students to lead by embracing technology and making tablets part of our curriculum. Our digital transformation is not simply an adaptation, it is transformation driven by purpose, guided by innovation, and anchored in our belief that education must always serve people first. Our mission to democratize technology in education has taken a significant step forward with Samsung. By empowering every student to leap into the future, we ensure that true transformation begins where opportunity is shared by everyone, everywhere. The future is a race. At Naga College Foundation, we don't just keep up, we set the pace and we change the game. College of Business and Management, where ideas grow into enterprises. College of Teacher Education, shaping minds that shape the nation. College of Health Sciences, where compassion meets innovation. College of Engineering, designing solutions that redefine tomorrow. College of Arts and Sciences, fueling creativity, culture, and connection. College of Accountancy and Finance, empowering the economy through mastering numbers and markets. College of Criminal Justice Education, protecting communities with excellence and integrity. College of Computer Studies, coding the language of the future. And with NCF micro-credential programs, you don't just wait for the future, you leap into it. Gain and demand skills fast, short, powerful, and flexible. Designed to fit your life and fuel your career. 8 colleges, endless possibilities, and micro-credentials to keep you ahead of the game. Seeing clearly shouldn't mean traveling far from home. At Camsur Eye Center, world-class care is right here in the heart of Rinconada and the Bicol region. With advanced diagnostic tools, ophthalmology specialists, and a team that treats you like family, we bring expert eye care. From children's screenings to managing cataracts, glaucoma, and diabetic eye conditions without the need for long trips. Because your vision matters, and so does your time. Camsur Eye Center, world-class eye care just around the corner. Sa pagpupadagos kan mga bareta, sa maabot na Webes, Petsa 16 kan presenteng bulan, gigibuhon ang public hearing para sa pinagtutulod na ordinansa na magkaigwanin provisional fare rate sa mga tricycle sa Banwaanin Buhi, Camarines Sur. Sa public hearing, ipepresentar ang bagong taripa kan kada rota. Kan nakali sa semana, nagkaigwanin transport strike ang mga para-tricycle sa nasabing banwaan, huli tanahaluyan sinda sa inhagad na aumento sa plete sa Trimobile sa saindang banwaan. Sa police report, mga badil na hali sa Cebu asin pinapabakal sa syudad ng Iriga, nakumpiskar kan mga otoridad matapos ang gun buy-bust operation kasubanggi. Ang detalles sa report ni Melvin Machado.
Sarong KG-9 submachine gun na may silencer na may duwang magazine, 10 pidaso ng caliber 45 pistol na may 20 magazine, 4 na pidaso ni 9mm revolvers, sarong M16 rifle replica na pang airsoft, bodol money as in sarong cellphone. Ini ang mga na-recover sa giniwang gun bypass operation kang Regional Intelligence Division 5, Regional Mobile Force Battalion 5 as in Iriga City Police Station sa duwang persona Kasubanggi sa Zone 6, Guevara Street, Barangay San Juan sa nasabing syudad. Nakipagtransaksyon ang mga suspect sa undercover na operatiba kang PNP. Susog kay Police Lieutenant Colonel Jeric Don Sadja, Chief of Police kang Iriga City Police Station, ang sarong suspect taga syudad kang Iriga. Asin ang kaibahan kay ni taga Cebu na iyon ang dadaraning badil sa Iriga para ipabakal. Ang saro po digdi taga Iriga and ang saro po digdi Dayo na kung saan pigsususpitsahan. And inamin man kay ning suspitsado na hali duman sa probinsya kan Cebu ang mga na-recover na mga badil na sa indang pinapabakal. So taga Cebu po kaya ini na saro na kaibanan, siya ang nagkukuha duman sa Cebu, then dinadara niya ang item sa mga prospective buyers na pwedeng bagsakan, then ipapabakal na iyan pag abot digdi sa Iriga. Nagpasalamat man si Police Lieutenant Colonel Sadja na may pang nababawas una ipapabakal sa na-recover na mga badil. Maswerte kita dahil bagong abot lang ito, bagong supply ninda digdi sa Iriga and nakuha tatulos and then naman nasa pakamok na unlawful possessors. Mahampang man ang mga ini sa pagbalgar sa Republic Act 10591 o Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Para sa GNN TV 48 Naga, Melvin Machado, Newsbreak. Sa iba pang police report, gadan ang suspect na si alias Ernest May Agoma, residente kan Bato, Camarines Sur, matapos magsayuma subot na palaugon ang mga otoridad asin paputukan ang mga pulis na makondisir ng search warrant operation para sa pagbalgar kan Republic Act 10591. Nagbalos man in putok ang mga otoridad na ikinagdan kan suspect. Na-recover sa crime scene ang sarong caliber 45 pistol. May uman pending o may warrant of arrest kontra sa nagadan na suspect basado sa pagberipikar kan PNP sa indang ilistahan ng warrant of arrest. Sa iba pang police report, sa sarong apartel sa Cobb Street, Peña Francia, Ciudad ng Naga, inaresto kasubanggi kan Police Station 3 ang 43 years old na trimobile driver na tagaharing Kanaman, Camarines Sur matapos magpositibo ang suspect sa ginibong drug bypass operation kan PNP. 6,800 pesos na kantidad ng subo at shabu ang nakumpiskar kan mga otoridad sa suspect. Sa record kan PNP Naga, may mga dati naman ining kasong inatubang. Nakulong ini sa kasong pagbalgar sa RA 9262 asin sa theft alagad nakapagpiyansa. Sigan kay Police Captain Daisy Angeles, posibleng hastang ngunyan nagpapadagos pa ang mga kaso kang suspetsado. Nasa kustudiya na ini kan Police Station 3 para sa magkakanigong reklamo. Ang Kasubanggi, nagkigwa kita ng sarong positive bypass operation na kung saan pigkondisir ini kang Police Station 3 duman sa sarong apartel digdiyo sa Barangay Peña Francia na kung saan sarong newly identified drug personality, street level individual na lalaki ang ladakop. Ining lalaking ini suspekta taga duman sa bayan kang Kanaman. Actually, ining suspekta is igwa siyang previous na mga records sa sira sa pan-verification, pero ang mga cases niya is 9262 theft. Base duman sa record, nakalaag is nag-settle, ang iba na-file. Pero mayo man siyang existing na warrant pa sa ngayon. So, ibig sabihin, ongoing pa si ma'am, si kaso? Malamang ang ibang kaso digdiyo is ongoing. Sa iba pang bareta, sarong requiem mass ang ipinagibo kasudmang Lunes sa munisipyo Candupi, Camarines Sur para sa mga nagadana na empleyado kang nasabing lokal na gobyerno matapos ang madugong road crash sa Rolando Andaya Highway sa Banwaan ng Ragay, Camarines Sur. Sa 5 pinagbawian ng buhay apat tigdi ang empleyado kan LGU Lupi.
Kasabay naman kay ni ang pasasalamat bilang mga amigo asin naging katuwang sa lokal na gobyerno kan Lupi. Inimbitaran sa session regular kasudmang Lunes kan sanggon ang bayan kan Pili, Camarines Sur ang pamayo kan National Food Authority Camarines Sur Branch na si Ma'am Jeneline Celestial para agaran ning paliwanag mapadapit sa halabang pila kan nagbabakalin bagas. Si Municipal Councilor Narcel Lopez ang nag-imbitar sa pamayo kan NFA Camarines Sur na nagtaonin paliwanag kan presenteng sitwasyon sa indang pasilidad. Request po tayo ng additional manpower, security guard para po mag-ensure ng orderliness and peace of order po doon sa pila. Naga College Foundation 5th Inter-School MTV Accounting and Business Quiz Bee, dakol ang nagpartisipar. Ang detalles sa report ni Campus Correspondent Kate De La Torre. Pinatunayan ka mga grade 12 students hali sa malain-lain na eskwelahan kang probinsya nin Camarines Sur an sa indang dunong sa nagtapos na 5th Melchor Trinidad Villanueva Inter-School Accounting and Business Quiz B na pinag-organisar kang Junior Philippines Institute of Accountants NCF Chapter. Kanya-kanyang estratehiya ang mga participant sa pagsimbag kang kada itinataong accounting problems kung sa indeterminadon maiuli ang kapangganahan. Ang aktibidad na ini bako lang ba sa kompetisyon imbis sarong paagi ini para sa pagbukasin oportunidad na makakuaning scholarship ang mga estudyanteng nanggana. The MTV Inter-School Accounting and Business Quiz B is anchored on Lolo Mel's vision, our NCF founder, of providing quality and affordable education for all Bicolanos. Through this activity, we not only strengthen the students' knowledge, critical thinking, and confidence, we also open real opportunities. In fact, our winners are granted full scholarships, making quality education more accessible to deserving students. So it's a pathway for students to pursue their education and future with us at Naga College Foundation. So last po din, any message po and invitation to those student na gusto pong mag-enroll sa NCF, specifically po sa CAF department for this next school year? Okay, to our dear students, we warmly invite you to be part of Naga College Foundation, especially the College of Accountancy and Finance. At NCF, we go beyond traditional education. We will equip you with globally relevant skills, industry certifications, and real-world competencies to prepare you for the future. If you are looking for quality and affordable education that will truly transform your opportunities, NCF is the right place for you. Be one of us at the home of the champions. Pinagbisto ang Camarines Sur National High School bilang overall champion ngunya na taon. Sinundan ini kang Kararayan National High School bilang first runner-up asin ang Kamaligan National High School bilang second runner-up. Si Gian Esquibral ang pinagdeklarang champion na hali pa sa Kararayan National High School. Second man si Clarissa May Maliniza, hali man sa Camarines Sur National High School. Asin si Mark Darren S. Alayman ang nagpangtulo na pambato kang King Thomas Learning Academy Incorporated. Fourth placer si Jovel S. Taginod na hali giraray sa Camarines Sur National High School. Asin fifth placer na si John Mark Menjola kan Kamaligan National High School. Daima nagpahuri si Rose Marita Ugan na hali sa Camarines Sur National High School na iyo ang nag-emerge bilang elimination round top performer. Sa mga nagbali, ang sa indang pagpartisipar sa kompetisyon na ini ang magiging opening balance para sa mas marahay na oportunidad pag-abot kang panahon. The very main objective of this year's MTV Inter-School Accounting and Business Quiz Bee is to enhance the students' skills, especially in the fields of accounting and business finance, and as well as an organization to promote healthy competition among senior high school students, and also for these senior high school students to be encouraged to pursue the professional accounting, and then as well as to showcase the academic excellence of College of Accountancy and Finance, NCF. There are a lot of benefits po for our participants and for our winners. This includes po the scholarships and tuition discounts po offered by our institution to all aspiring Tigers. Para sa GNN TV 48 Naga, Kate De La Torre, Newsbreak.
Mientras tanto, mapuuna sa agang enrollment kang Naga College Foundation para sa bagong academic year sa mga first-year college students. Ang enrollment para sa basic education nagpapalagos pa ngunyan hasta April 30. Para sa mga kaputan, bisitahan ang official website as in Facebook pages kan NCF para sa requirements as in karagdagang detalles. Yan ang mga bidang baretang nakalap kan mas pinaksog na puwersa kan GNTV 48 Naga News and Bico Affairs. Dai malingon i-follow ang samuyang official Facebook page, GNTV 48 Naga. Padagos kaming mahatod ng mga baretang garantisado ngayong minut as sinapapanahon. I-hit ang subscribe button sa samuyang official YouTube channel, GNTV 48 Naga, para update kita sa mga bareta as in istoryang Bida and Bicolano. Ako po si Ja, Micah Angeles, as in iniyan GNTV 48 Naga, News Break. Tanga diri ko nababay na GNTV 48 Naga. Kalma! Lumipat lang ang GNTV 48 Naga sa Channel 48.1. What? Direk, ang simple lang ng solusyon dyan. Kunin ang remote, pumunta sa menu Setup o Settings, at hanapin at pindutin ang scan at hintayin. Then, boom! Balik na si GNS sa Channel 48 mo. Para sa mga balitang nanguna at napapanahon, At sa mga programang suwak sa panlasa mo. tutok lang sa GNTV 48 Naga, Bida ang Bicolano! At the Naga College Foundation Basic Education Department, we provide an environment where innovation is nurtured and resources promotes collaboration and discovery. Our students benefit from hands-on learning in cutting-edge science and technology laboratories, bridging theory with practical application. We maintain a supportive institutional framework, ensuring a safe, clean, and academically focused atmosphere for every student. Beyond academics, our comprehensive facilities, including sports, develop leadership, teamwork, and discipline. NCF is proud to be a LASO accredited institution, a recognized mark of excellence and high-quality education. This is Naga College Foundation Basic Education Department. Changing the game! Ano nga ba ang go bag? Ito ay isang halimbawa ng go bag. Maring ito ay isang maging backpack, duffel bag, or sa pagkakataong ito, ang aking go bag ay isang dry bag. Ano nga ba ang laman ng aking go bag? Tubig, pagkain, at gamot. Hygiene kit. Meron pa ako ditong sabon, toothbrush, toothpaste, at shampoo. Flashlights and headlamps. Advisable na magdala po tayo ng power bank. Of course, your communication device, notebooks, and other documents. Duct tape and masking tape. Working gloves. First aid kit. At this moment po, naglagay po ako ng dalawang klaseng rope. Raincoat. Meron po ako ditong mirror, extra batteries, whistle. Ang layunin ng Bureau of Fire Protection ay ligtas na buhay at ari-arian. Sa muli po, ako ay si Fire Officer Juan Baquero from Bureau of Fire Protection, Naga City Fire Station na nagpapaalala, laging maging handa para ligtas sa sakuna. At NCF, we're all about that holistic grind. Hands-on training, real-world experience, and affordable education that gets you industry-ready. Shoot to edit, dito from concept to screenwriting. From shooting to editing to actual broadcasting, NCF was the first and the only school that has its own operational television and radio stations. No boring stuff, just real skills or the real world. Jika na ba? Tiger today.